Auto teha, jako gadí, jako fontána, jako ihla. Toto je čo? Jako ihla. No. Toto není jako ihla. Toto je jako ihla. Toto je ako čo? Ihla. Nie, čo je toto? Jako neviem. Toto je viem. Čo to je? Neviem. Toto je ihla. No, a toto? Jako Davidko. A toto? Nem. E? E. Ako? Ihla. E. E. Ele. Etika. Toto? Jako bicykel. Toto? Jako Helena. A kto je Helena? Babka. A toto? Jako Tito Mesiac. Tata. No a toto je ako čo? Gadí. A toto? Jako auto teha. A toto? Jako fontána. Dobrá, nekrič po mne. Tak. To. A toto je aké číslo? Nie, ty. 4? Ešte polka dám. Tak. A toto je aké číslo? Dečotka. Toto? Neviem. 7. 7. 7. Nie. To je čo? 5. Nie. 6. 6. To je čo? Toto. To je aké číslo? 8. Toto? 2. A toto? 7. Nie. Však toto si povedala, že je 7. 7. No, a ktoré ešte poznáš? Ty. Toto? Toto je moje ty. 4? Toto je po tebe 5. Toto je plná behálka. Ticho behálka. Žene. Ticho behálka. Žene. A toto? Toto je moje ticho behálka. Dobre, a toto je čo? 5. Nie. 2. 2. 8. 8. 6. 9. 9. Toto je 6. A toto? 2. Nie. 7. A ty máš koľko rokov? Takto. Veronika takto má. Tak má Veronika? Áno, takto mám. Ja mám takto. Ja mám takto. Dobre. Ja mám takto. Ja mám takto. Tak to má Veronika. Takto má Veronika. Ja mám takto. Dobre. Yes? Viem. Ešte